Ibe tingchua ilung ta pen mena marasam news kadai rensa Zeme ko na pungwangai dele. Zinain dike huze langkai mnge maige Iraqi Prime Minister Al-Khademi ne saza Iraq na kate huze United States combat troop hereitebe sipai ramedu ISS Islamic States of Iraq and Syria du hereite hora nang ta dele je sale. Prime Minister Al-Khademi na saza naka Iraq na luneba apnoi gu Iraqi sipai ramedu United States gu sipai ramene ngogte ga je training tebe lunei le je kchele. Prime Minister Al-Khademi ne namai kake apolam ge dodam gaira White House United States President Joe Biden du dora gi kule je kchele. United States of America California States kadege harami tauze kirametun shakamni le je sale. Aize DC Indian community bam le kchele nam kang rame harami ne tong shakamni je ai haram ramedu tong ni de le je kchele. California Governor Galvin Newsom na California ge state of emergency du petkai dele. Himachal Pradesh Kinnaur district ke zinain dike ze langkai mingye mage me ke ze minahang square chai le jai minahang chuma ka jam le je chele. Eyes a boulder and two dibe himlog ne me ke ze Himachal Pradesh ke bein ribe tourist gu tempo gri ke ke guys minahang square chai le jai minahang chum ka jam le je chele. Kinnaur police investigation na saja ai minahang squime punui kala aket mangle jai punui pabam kacham be tourist pabam ngo ibe pira wang di dele je sale. Noble Prime Minister Narendra Modi ne saza Himachal Pradesh ke na chaidi me bohang ex gratia compensation to PM NRF gane rangkang to lagna pegule jai apo gane ka zamle na hange changringe pegule je kchele. Tangana states ke Ramappa temple Hindu magu ka Colombe ki zinain dike ze langkai mingye maige United Nation Education Scientific and Cultural Organization UNESCO ne as a World Heritage Sites ka chibedele je sale. UNESCO na saza aipo Ramana temple Hindu mago ka Colombe ki ze ngohung sang be zai pajak ngo ibe mi bachem ibene teloga be ketele je kchele. Huilong village Tamai subdivision Tamanglong district Manipur ge nam khoring ra mehnai tingo hung di be endangered animal la dele je forest department na sale. Aipo hanam khoring ra la le be chibe Tamanglong forest department na hidden cameras pabam kacham be kai lose observation pe zabam kole. District Forest Officer DFO Tamanglong na saje DK Zis Rokmai ge Khuilong Part 3 Tamai Subdivision ge kutumpui kutsumdu patak sirak patui ne tichet ka be palamsi nei je apo hidden cameras kai ga be kole kchele. India magu President Ramnath Kovind ne zinain DK ze langkai mingye ge ne haji langkai te set chang be Jammu and Kashmir jai Ladakh kyo tet pelo Lieutenant Governors Manoj Sinha na dogai dele. President Ramnath Kovind na maige Kargil War Memorial kyatet Kargil Vijay Diwas sipai mana hangin samgai gule kchele. Zai indike ze langkai sno maige President Ramnath Kovind na 19 annual convocations of Kashmir Srinagar ge pana samsa gai gule kchele. Union Health Ministry gu report sai suize India ge znai COVID-19 rarit positive test pen me mina chang himro squeeze hais no za dai ka no do test petele zai COVID kenen roza chai di me znai te za haiming ye za himro ming chai di dele ke chele. Union Health and Family Welfare gu report sai suize COVID vaccine re kablu me kro dai ka chumze la himro ke si me do kabloi dele je sale. Dei pere ye kan thoben sa sporting news ze marasam news ne pungwangai dele. Indian Olympic Association PPP ne zinain DK ze langkai mingye ge saje Olympic officials zai athletes thoratet meleina India wang re da zai COVID-19 negative report RT-PCR report te loser wang ra kanang le je kchele. Priya Malik ne zinain takmai World Cadet Wrestling Championship Hungary ge kan thaba gold medal ngamni dele.
Priya Malik che India Malay pane pagu opponent Belarus rival Senia Patapovic to 5-0 ne 75 weight categories ke ngamni delay. PB Sindhu India magu badminton players zinai Olympic cap Israel Kensia Polikarpova du minin kaite set ke ngamsu clause ngamni delay. PB Sindhu ne pagu opponent Israeli Senia Polikarpova du point kaike jai snam point kaike jai krena ngamni delay. MC Mary Kom boxing ke los ro gold medal lugabe puizinai Olympic kan thabe opening wrong Dominica Miguelina Hernandez Gracia women 51 kg categories ke ngamni delay. I pakanove match wrong of 16 ke MC Mary Kom ne Colombia pui Ingrid Valencia du dike zelankai skui bamai Thursday magen thorai gule jaga chele. I gina na maigu mara some news ka loigai dele pe gani me lendu to dele India like share subscribe to kai law.